I'm seeing. Huh? No, come. You are a minister, a music minister of the gospel. You cannot live a double life. You can do better than this. I know God wants to use you. Live out your Christianity. Amen. I hope I won't see this again. Yeah. I'll be praying for you. Thank you. I'll be praying for you. Thank you. All right. Barundum hayya 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 atituma Yesu akutitidza uchenjeze mpingo wake wonga wakulorekaya akuti mpingo si wote ntakapera kuzizira tisanke mbali poti ndife wongofuna dua apite pantawi mulungu naye azatilavula tisanke mbali tutipite tulibino tukale kwa Satana tukapena tukale kwa Yehova koma mulungu sakona ndiyo tuwawiri palewe Ijagoma usiana kwa gada nisange Yesu yekabasi tilape mbibu tarahiye tivale uwilo wake mai ulipo ama watu zura omwe wakonda uye waukonda mbingo Ijagoma usiana kwa gada nisange Yesu yekabasi tilape mbigu tarahiye tivale uwilo wake mai ulipo ama watu tulaomwe wakonda muye waukona mpingo Zomvetsa chisora Kristu kuyimba tikuyimba ndeto tikulalikila umazi nchito zato ndizo zamonyasa mulungu ako titasinte tikunyozesa dzina lake tikonda Kristu moho chuluka ndichifukwa chake ako titasinte yawengwa chifundo sama walanga hantu bake hasana wadzuzule waona mpingo ule Ijagoma usiana kwa gada nisange Yesu yekabasi tilape mbigu tarahiye tivale uwilo wake mai ulipo ama watu zulaomwe wakonda muye waukonda mbingo Ijagoma usiana kwa gada nisange Yesu yekabasi tilape mbigu tarahiye tivale uwilo wake mai ulipo ama watu tulaomwe wakonda muye waukonda mpingo
Haya